Tuweka haya katika hiki angeishia kwa ndiye mwenye siamona kule. Nikene temuno yuko karena kita isi kai, my friend Mr. Moses, senior pastor na kawan kami. Kita isi buku siode berkaca area bio buku. Ikuti kamu ukurwati indah yang sama doa koyo wali baik. Jadi dirudet. Kalau kita orang lagi nawas-nawas, dimudu, dinamau, mana ni kita di waktu. Kau ni kau yang kau ini kau mudi, kita kira kau connect. Nah, grace, kalau gay, boleh itu kita tahu apa sih? Kita renau tu di mana gay? Yo, kau mahu, ini bukan sekarang. Kau hene mereka yang grace dari waktu, kau luar sana ni no. Kalau mau hoi nak kau nak ini, kita amu hai tadi wali boleh jis, mau connect dengan ni yo. Kalau mau connect dengan yo, yo boleh. Berapa orang nak apa? Nana kau aku kemah hingga, mak, bukan kita kau tadi ini nama mana waktu, atau kali kita nak ini sama ni waktu 2018, dibayar kemarin aku boleh nana, mau boleh ini yang boleh dah. Hari kau kemarin yang kita mulai nama, orang ada kana di Jesia, naga itu makin dah dia baru dinamai. Oh, dia berada apa boy? Dia berada kerja, web yang mungkin dengan apa tu dia waktu sih. Doa katamu, ya tegaknya kalau dia kibo ya ke tidak ada lagi. Nah kibo kita ya kalau ini tidak ada lagi. Mana kau ada yang terkoro rehana inflaitan napo. Kita masuk buat mereka. Mana kiriun kerana kiriun anak ini masih. Kibo kira kaya awal. That is spoken the right time is like a apples. Si kiriun anak ini masih. Oh heto tunda tu iko. Awal spoken. Oh heto kaya hidani. Tengok tu. Jadi, aku nak mengenai katanya, ada kata. Jika Tuhan mau Maria video, mau Maria koikwa, dan Maria kuba, kata. Lepas itu kalau orang Mesir bagi Mesir, kalau kita punya nama asli, dah kau hujur siapa kau? Dia dekwa anu kau dia, di tiga anu. Dan ini kalau dia mau jawab ya kami ini, dia hujur tidak bisa berkira kan? Anu kira ya, almost 20 years. Kita kami rumah. Nanti kalau mau makan dia kayak jadi hoi apa makan karena lah mungkin. Wiru orang yang kita betul orang mama yang mungkin dia makan. Kalau makan dia mau, dia mau makan mereka yang JK, oh ini dia mau makan mereka yang JK. Dia mau makan mereka yang JK. Mati kan orang ni baru mereka dah siap. Tahu dia dah orang tahu. Tiba rugi, jadi tahu boleh. Neko mahali boleh jenis, kalau dia mau mukir tadi mau, ini mau jangan mukir itu, dia kira mau pergi. Itu tu kata, nanti awak kira tu apa mau kumai, kalau doa puji si yang di nonnya, kalau leo, ikira apa? Dia betul mau bisa, dia betul mau bisa kan? Nah itu terjadi hari. Dia mau ikira apa? Dia mau kalau leo, apa mata tulisnya apa mata kalau kata tidak boleh dia beri. Dia kita mau kemana? Rata. Dia mau kemana? Dia nak taruh leo. Dia nak tanya mau dia. Ibra Korea di luar Korea. Enak masih ini kuke. Dia kira mana yang dia di luar Korea. Tapi kira Korea. Di luar Korea. Thank you very much. Jadi ada apa itu baik. Tadi kamu di Muno. Kunyinya pun dikatakan oleh orang karena pun ada dikatakan oleh orang. Nah, orang yang kita ini kita punya kita tahu, orang bukan kita perlu begini. Tapi ini punya kan orang tidak mau. Orang punya kita orang juga ini koki. Dan itu buat dia. Mami ini dia kata dua rumah. Karena aku ini buat dia. Kalau ada yang mau yang
Kio mekapu kiria ibo ana roke na ba do ye o ya de ko diwa ni ko da garani ye tare de sedelia no horoso no ma titikiria hiyo ni mwana kwa ya tesi kugana ko ya kai dimo no ko na yo ni mtela no keeping the faith ate koiga wekekio watoya wekekio komenyerera wekekio nabata ko ya kire baba keeping faith is not an easy thing koiga wekekio tio no ni hata na moto o dena akeka abasamani akeka ke ko vikani de baba adu me okay audit yes that's the word yes lifestyle audit ni hata na moto ya kio wakina na kwa mwene ke abasamani yo okay ka audit why am I de ani wekekio ni wa Dehanie watara ni akona gai. Dehanie kwa mia kile ekide niwa. Lifestyle audit, spiritual audit. Na nikakusana ni yoro wa Bible. Na nikusema ile kama ni kanisha kwa kaambiwa. Ndio nimesema kusana wa Bible wangu wa hivi. Tena wa hivi. Ndio maana nimeweka kama revival is an everyday thing. Nikio ndio kwa hata usinde wokia. Okay, kama msemaji ukiona dehani kwa maana sio sema ni bakanga msizo hiyo ile ndio kwa kweli kwa wasio ndio tukatenda ile kwa hao atanakuwa hao au sao monyari wa kanisa ndio watu wakai no accept anaye tena kutomokea akisema ni nani wa gari kwa roho kwa roho we can't say something has happened. No kuna hata ane wasa manya nginya wa gari mtu ina bobo tubala no kuna weka hata kai kwa nani no kuna weka hata leo wasa manya nginya wa gari aisoka tena ndio 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 kaya soka kana mo tuwe no atuke aveso no atuke kieto no atuke oteio kwa kii todo kuondoka kwa yeye hokete na
Praise the name of Jesus. Keeping faith to the Lord. Tukateno kila mambo mayanga ile kumau chapter 10. Niake hiyo na hiyo leo hapo Peru na niake yao tukata wa kena cha ya mnyambuno. Atakuwa tukata kita makumaike bego wa Biblia. Mafuta iko bila kato mali kwa mbele. That three books. Let us akiabiria kuyao. Akaangalia kwa video wa tena wake. Ni mwana mambo. So keeping faith is guarding. Watch over. I charge you by the mercies of
No,
Wĩtĩkio waku nĩ ũhotaga kũmenyerera. Ũkeekara kamũcemanio. Ũkeekara kĩgeranio. Second Corinthians 13:5. These are scriptures that are just for you. Actually, they are not made by me. They are just for you. You know, 2 Corinthians chapter 13, verse 5. The scripture that we have. Don't break away, don't in your way, self-evaluation. When you're in your way, you can have money. That you can get you are test what? Read like you know English. Test yourself. To see what? Whether you are in faith or in the faith. Whether you are in the faith. There. Test yourself. Divine word of God. Now we test. Our version says, examine yourself and see whether you are in the faith. Or don't you recognize for yourself that Jesus Christ is in you unless you fail the test? Remember, that how to get over the So you see whether you are in the faith in the area of prayer. So this divine community, tokido kahale, obiwe kekiranio na wewe makere. Wewe yakere. Nigala wetiki wa kwa mbele. Nigala wetiki wa kwa nyere. Mahoya makole. Makole kwa. Hallelujah. Yes. The other area you need to test yourself. It is the area of the word. Area yoki ya gani. Okeleta kina. Be a man of the word, or you be a man of the world. Yeah. Give a word in the world. So you are either a man of the word or a man of the world. What can sustain you in times of storm? Psalms 119 verse 11. How can a young man keep his ways pure? He says, by hiding the word of God in his heart. Can we say that for us? Psalms 119 verse 25. Let's read that verse because it's a very powerful verse. Psalms 119 verse 25. Let me comment, please. If you are there, you can do that for us. Psalms, we are saying areas that we need to test ourselves.
ati ngoro yakwa mwathani ĩrangĩrĩirio thĩ, ngoro yakwa mwathani ĩ mũno. No akauga atĩa? Revive me according to your word. That's a very powerful statement, a very powerful scripture. Auga atĩ ngoro yakwa nĩtũtũrarĩire mũno harĩ ndĩmatinda wĩra na ingĩ nĩwahĩa hana. Heka biacara mwana akora atinda iria pia. Noko tũrandigana mũndũ wĩ haha, rĩngĩ ngoro yake rũcinĩ ĩgĩũkĩra ima ngoro ĩ thĩ, ngoro ndindĩke. No kauga atĩrĩrĩ, atĩ my heart, ngoro yakwa ĩ thĩ. Ndĩrarĩrĩ, ũrĩa kiugo kĩa Ngai gĩkaga. Nĩgetha ũhote kũrũgamia wĩtĩkio, no nginya gũkorwo na kiugo. Rĩu Daudi akauga atĩrĩrĩ, atĩ my soul clings to the dust. Revive me according to your word. Verse 26, I have declared my ways and you answered me. Teach me your statutes. That's still the word. They do that. With the stewardship. Make me understand the way of your precept. Verse 28, my soul melts from heaviness. And you can hear how. I don't know how I went away with my scripture. I am exclude you, man. Are you asleep? Psalms 128, 119, verse 28. Eu passei para a porta, aquele cabelo meio até a mulher. Vem aqui com o mundo. Toca uma tira com ela que nem com ela que nem de que. Vem que ela que nem o ar. Vem não para que que. I'm aware from grief. Strengthen me through your word. Como aquele que corre não vai ter. So you need to test yourself in the area of the word. Are we together? Yes. Can I give you more? Yeah. The testing. We are talking about the testing. So the area of prayer, the area of the word. Alright. Let's test ourselves in the area of fellowship. We test ourselves because ndio kwa maana au matri watu mtikira kile kusema na dia kaiki. Ndio ndio mwasema ni ile. Oya na mabu. Oya na webo. Tena wewe kwa ile beta. Ndio mwasema ni ile. Oya kana webo. Oya kana mabu. Oya kana kuna kiwo. Yani you build your body. Are we together? Really? Really? Ndio kama mwana mtali. Okay, wewe ndio atri. Ndio ndakwa. Tike wagea. Neke wakwa. Neke. Todo wewe kile kile mwili. Na wewe kile kile mwili, you need supply. So kijana mwanako supply, wewe kwa supply na huyu wewe kwa neema ya wewe na yao ni ina. Neema ya wewe na yao ni ndio kama mwili wa Kristo ongea hii. Na hii. So in your fellowship is very, very important. Nenda watena kanisa. No kwa hema no kwa taye. Todo heke kore hana na munaye. Pero se mulga ni mtu wako kwa kanisa wacha. Tabia mbaya. Wacha. Tabia mbaya. Ya, ndio mbaya. Siri ni mbaya mimi. Siri ni mbaya. Bila watena kanisa wa Musa ndio watena tijai kwa tugeleke. Ndio because every joy will supply something. According to Ephesians 4 from verse 13. Every joy supplies. Kwa leo kana kina brother sio. Ukahoya unaotima wako. Tika ukaa kwa brother. Kwa hiyo kwa nikikude ile wale. Tika na matibesa. Niki ninaende kwa hiyo supply. Usiokani na kero kwa anaila kwa. Na kulima na tuwa. Hapo. No na wewe kawaida hao ukaja usoka. Usoka kanisa. Akili wati. Ukike wale ya unikas.
Gimana?
they get by me, even to their own mother. The left and right arteries and whatever. They get in. I don't get it, but I'm not here. We'll get down. Get in. I want it there. I see the head for me. Because I want it there. I see the head. More than I want the head. Zechariah chapter 5. No go back there. Zechariah akiona kikojo kiroboka. Akiona kwa kiona ni na kihana bitisha akiona kile ukimwona Zechariah kwa maso hapo. Akiona ni kitu. Akiona kwa kiumbe. Kio kenda kio kana. Kiani ni Zechariah. Ndio sasa wewe kwa Zechariah. Na ndio Queremos isso. Meu amor. Até quando eu vou irá ninguém nada omusi. Ninguém nada omusi. Na mundo da vida na mahéria da ilha. Ninguém vai ter que ir no bel. Vou olhar o vespo. Buru. Ninguém vai ir no vespo buru house na 2 to 1. Eu conto naquele momento que está comigo. Quem ainda naquele ela vai com minha mãe. Chiamarico vecchio assegnato e dico la voi audio la voi audio le dici no con la comunità e io scusi daiana amono e ne abbiamo da fare che aumenta le si vede come le qua alle come ni la massa deu dia che va e si abbia God, if I need more one, I know I get in a race that you are not getting. Don't walk your key or down the area, you are going to have no, Amen. So, area of switch and final, only 5 days. Area of switch, you will be doing that area is area of mission or evangelism or reaching out. You can know how many. Nita mwonoki, wele ino akwari, adimo kumaki unali, nitime na wala maki, kaya no kuwela kani customer, ako kakula na vii, na wele, nike kakuka uwele, kamu no wele kani, nema nyami, kwa wele mwonoki, ukamu mjia, kima hau, nika na wetekio, ino na tuteke no akoi na wetekio. So area evangelism, missions, outreach, is very very important. You are so winner, where you are so winner. No matter what topic you go to, hana utaka vera, I don't know what to say. Okay, yes. What man is that? Rosu. Mana Rosu. Ebo hunja, kumar Rosu oil and how? Yeah. You want to talk about it? Faithful. Hallelujah. Do you know that you? All the scriptures you know to be todo the scriptures issue only to na yeye ule wote rani yeye atakiwa ya kwa hiyo ndio meta kalano ya kwa hiyo watu wana ila kwa kwa kigeti yake everything outside the word of God is witchcraft. And I want to see your reaction by that statement. Anything outside the word of God, it is witchcraft. On the whole, matale kiwo, yomo. Yako wa uba, kwa mwana ni mwende kiwenye. Atelelea to ikatokea. Mwana ni ukalizana. Leo kama ya kiwo, ukikuta amani God guide us for this is we pray. God doesn't respond to anything. He responds to his word. Bila maana kiwo, kayeni wa ambatana. Na nikiwa na nani kiukileta diale. Na nini kinyagira? Bila kiwo kiu. Yeye kinyagira papa sia. Hallelujah. Pai mo mani kuya bila kayu tukao. Bila kayu tukao. Just pray for yourself. You want to test yourself. Then you are not kwenda.
of our women, test yourself and see whether you are in faith. At the one that can we take your name. Why no more than one and down to take year? The other thing take your Ducasia tenant. You want to see a better to see it to take it out. I told you not to take you. I pray today and tonight in the name of Jesus. To get every man you know, Kai, Dawa, Kumani, Oria, Kana, Wakana, Nanya, Nigga, to take it from one level to the other. I pray today in the name of Jesus that the grace of God for this meeting, they're going to pay you for your own praise. They're going to pay you money, what they are going to make, even they go to Korea.